токунун дар барномаи чароғи тобони телевизиони Азия аъзоён ва мутахассисони соҳаҳои гуногун ба ҳайси меҳмон ҳузур доштанд. аммо имрӯз дар оғози соли 2023 бори аввал аъзо, мутахассис ва устоди як соҳаи хеле ва хеле маъмулу рушд карда ҳузур доранд. симояшон албатта ки ба ҳамагон ба пиру барно ошно аст ва дӯстдорон, тарафдорон ва ҷонибдорони ҳунари эшон албатта ки кам нестанд. устоди ҳаҷви тоҷик муқимҷон абдуфаттоев. ассалому алайкум. ассалому алайкум маҳмудхон. ман рости хеле хушнудам, хурсандам. ба ҳамин костюмам нағмҷӯрӣ истодам ки ба ин барномаи гӯем насли нави барномаҳои телевизионӣ гӯем шумо даъват кардед. ман хеле хушнудам, хурсандам ва гуфтанӣ ҳастам ки гумон мекунам ки имрӯз як суханҳое мешавад, як латифаҳо мешавад. ман мардуме ки ҳозир оғоз карда моё тамошо мекунанд пушаймон нахоҳанд шуд. хуб дӯстон, суоли аввалини ман ба маҳмудхон ин маҳмудхон, дар ин замони бисёр душвор, дар ин сардиҳо, берун сард бошад ҳам ман инҷа ҳис кардам ки хеле гарм аст. дар ин душвориҳо, дар ин масъалаҳои рӯзмарра барномаи наватон муборак бошад. сипос. хуб чӣ хел шуд ин ҳозира вақт ба як чизе сар карданам, оғоз карданам душвор аст. чӣ хел шуд? марамат каме мехостем аз таърихи барнома шумо мехоҳед бале ошно шед. таърихи барномаам албатта як аҷиб. ин пешниҳоди асосгузори маркази хусусии дандонпизишкии садаф тураев наимҷон гафурович он нафар пешниҳод карданд ки боядам албатта ман дӯстӣ доред. албатта ман вақте ки вайкас футбол мекардам ман комментаторӣ мекардам ва як-ду маротиба ба он кас муроҷиат кардам. ман ба наздашон рафтагӣ хаяку сидуттаку дандон наимакоям як касби зӯра гифтагӣ масалан кардиолог шудагӣ не чунки дил яктаку наимакоям ҳамун чизи бисёра сидуттаи не яквакариги илоҳи саломат бошанд. бисёр кори хуба анҷом метиҳанд акои азизи мо. ман дар бораи касби наимако ҳамин чиза мегӯям ки як мардика дандонаш бисёр дард мекунад. дарди сахт аст охир. шаб ба як тарафтон дар кир истад дандон. хулас пагоҳ саҳарӣ хеста барвақт назди як ошнош бирафта ошноҷон ягон духтури дандони шиноса тайми ҳамин дандони як кандан накоми дидан накоми гуфта вай кунад як ошнош бирас ваянда. сони омадааст ҳамин наимако бо ин одам омадааст ҳамин ошном ҳамин хеле гуфтааст як намебиними гуфта монад майлаш ман мебинам ман методики нав ки ти ҳозир кор каросиям чӣ хел гӯд дарда намефаҳмидагӣ методика ҳамин хелаша май мегӯд наркоз мегӯд не ман вақте ки ҳамун дандони касалаша ёфта амбурчам ки ти меқапам ту қафои ҳамун бемор ба меистӣ ман он то ки карам ҳамун ҷои мулоимаш ман ин сӯзана гир ҳамина сӯзана мезани гуфтааст чӣ мешад ки бад гӯд ин методики нав додарам дарда намефаҳмад ва одам хулас даровардиам бемора ҳамун дандони ҳамун касалаша меёбам ҳамин хел қапидагӣ баъд гуфта ин хел ниёкара чашмакӣ кунад агар ваям ҳамин кандосагӣ вақтана сӯзана чӣ караст ва одам дарди инҷаам дарди унҷаам мисол ҳарча карагию баъди кандошта мана кандем ягон дарда ҳис карид мегӯяд дарда намедонаму реши дандон куҷо будагиша аку фаҳмидам лекин илоҳо дандони ягон кас дард накунад. ҳамто омада дандони нишон дода як чӣ мекунад ва қоидаша мошинаҳоям мекунанд ку. ва як чизи дигарро ман бояд қайд намоям ки новобаста аз оне ки вай нафар духтури дандон ё духтури масалан дил ё амрози даруна беруна бисёр зебопараст мардак ҳастанд ва кас бисёр як санъат ба диққати ҷолиб медиҳанд. бинобар ҳамин шумораи ҳамин хел одамо зиёд шавад мегӯем. бигзор мехостем имрӯз маҳз вобаста ба ҳаҷв ҳарф занем. умуман ҳаҷв ки гуфта истодем оё мо ҳамин ҳаҷвро як нави илм гуфта метавонем ва дар кадом маврид умуман бинанда шунаванда ҳаҷвро қабул карда метавонад дар кадом маврид агар соддатар карда гӯем ба мардум мефорад ҳаҷв вобаста ба ҳамин. маҳмудхон пеш аз он ки ҳамин саволи шумо ман ҷавоб диҳам ман як чӣ мегӯям. ду нафар пеши хоҷа насриддин бомада афанди ҳама шумоё бисёр
ҳамадон бисёр медонад гуфтану як савол гап занед ҳамин тобут рафсос гирифта тобута баштар рафсодим пешаш баистимми ё қафош баистимми ин ҷавоба бинед ҳамун дохили тобут ба шумо набошед шуд гуфтааст фарқаш не гуҷор киш меравед ку афанди хар ба чаппа шитол мисодиянде хара калаш ин тарафа хушон чаппа он тарафа ниё кунумся афанди тинҷими ҳамун балоҳои аққафо меомдагӣ як вай кунам апешавам балои апеш меомдагӣ балои апеш меомдагӣ хара мефаҳмавдааст ҳамун бои ки ҳамин чиза ҳаҷвикати бисёр маъниҳои чуқуру ваҳои медодагӣ хуб ҳаҷва ҳамчун илм гӯем гӯем мешавад барои чӣ барои он ки агар шумо донед ман бисёр баромадома пеш оғозаш ба ханда занги дили инсона мешояд ханда умри одама дароз мекунад мегӯем ку дар ҳақиқат ҳамин чиз ҳамин хел аст агар шумо аз таҳти дил ябор хандед чандин масалан гирим тору тамури он бадани шумо гӯё ки ба ларза медароиду шумо худтуна сабукс мекунед бисёри вақте ки кардиология баравед агар мегӯянд ки ягон чиза фикр накунед масъалаҳои рӯзмарра як тарафа партоед бисёртар ханда кунед як таби болида кити гардид мегӯянд барои чи ҳамин чиза мегӯянд яъне ки инам як фоида доштааст смехотерапия мегӯянд мо зумрад ба баромад кунем осоишгоҳ ба ё ин ки баҳористон ба ман мегӯям ки шумо протседураҳои азакирид ва лой сӯзания гирифтитон накунед смехотерапия ба омадитон юсуфҷони нобино ҳаянд исфарава ҳофиз ва ё ҳамин кори шудагӣ ҳафтаи гузашта рафтим чиптаи мо унҷа ба 15 сомон ки ҳай 15 сомон юсуфбой занашон ки омадиям гуфтанд ки ман 15 ниё 7 сом метиям чува гӯм ман нобинои занам кар мегӯем ва як хеле одами шӯхдия ман гуфтам не шумо ҳам ту дарои дӯстон гуфтаму бинобар ин ман бо доираи ҳаҷва ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳаҷв бояд ки нишонрасм бошад лекин як кас ба сахт нарасад ва аллакай масхаракунӣ мешавад ва чиз ҳаҷв масалан гирим ҳозир мана ҳамин саҳна ба баромада як шабҳоти шумо мана занед ман астиякагин банди ҳизорума ҳамта кашола кунам афтад инам ханда мешаваду лекин ин хандае мешавад ки масалан гирим бисёртар жанри сиркӣ ба мегузарад дар ин чиз вақте ки шумо аз саҳна тарзи баёни суханкати ҳаҷв кардан мехоҳед шумо бояд ки аз чорчӯба берун набароед иззати нафси ва одамо нарасид чунки ин бисёр нозук аст ин чиз бисёриҳо масалан гирим ҳозир мана давлати ҳамсои ӯзбекистон ман гиред ман ҳамун тамошо кара мегардам да ҳамаша доири худамо вайша мегӯянд ки ҳамунҷа ба комментариҳо ба менависад ки мардум амиён поин темая мавзӯе кушоду хандонсоз бошқа гап ёк дига гап нестми мегӯяд яъне ки ин маъние ина дорад ки масалан гирим ҳамун гап кати масалан мисли жанри ҳамун задорнов бисёр марда ки донишманд вай одам ман ҳамин стендап ҳозир ҳамин насли наврас буроварсоз ку ин стендап нодоние намешад ин стендап ба дониш бояд бошад ки ту бояд таҳлил кара тониста ҳамон чиза ханда бубурорида фаҳмида ин стендап нодоние стендап ҳамон одам стендапист шуда наметавонад ё бисёр медонад ё бисёр хондагӣ аст баъд буромада унҷа ба гап зада тарзи ҳаҷвкатӣ таҳлил мекунад як ситуатсия як воқеа ман гумон мекунам ки ҳаҷви имрӯзаи мо ки шумо савол додед чӣ хел аст ман мегӯям ки сатҳи чӣ гӯям завқи тамошобин ба нигоҳ кара ҳозир ҳаҷви нигоҳро кокар шуданд ҳамин тамошобин маъқул пулаша театр шуд гуфта хеле кокар шуданд лекин ҳаҷви асили тоҷик ки масалан гирим шумо вақте ки гап мезанед дар тамоми манотиқи тоҷикистон ё берун аз он шумо мефаҳманд ва дар ҳақиқат ҳам хандаовар аст ва чиз ҳамин чиз ба ҳоли омада растигиҳомоне бархе мегӯянд ки устодоне ки имрӯз мутаассифона байни мо нестанд мегӯянд ки бархи устодо аллакай ҳамун сатҳанда мегӯянда не нисбати ҳозиранги ҳаҷвинигор мумкин ваҳо сатҳанда лекин ҳаҷви асили зӯраш ҳоли бо кор кардан кор ва чиз ноҳияҳонда ҳар одамои зӯр ҳаст ки ваҳо ба минбар дар кор ваҳо буромда наметавонад вақташон бояд мехе будем масалан гирим мебахшед ҷои ваяш нест мошинкиро кара буромада омадан ба ноҳиянги одам дар ҳақиқат вай мешавад
بنابر همین باید که کمک حاضر ما دقت دیم علاقه سطح زندگی همین چیزا میخواهد همین چیز به آماده شده است که معنی و مضمون و مندرجی حجمی که ما تماشا میکنیم طریق شبکه هم شبکه اینترنتی یک بازار اونجا به دوز هم های اونجا به مثلا گیریم چی هم های متخصص هم هست. اکو ها همه چیزا اینترنت دوزیدن نکنید ایجاد کردن نکنید. من عجبا همین کامنتاری به شرح بنویسم که یک شما با این روزنامه‌نگار نوشته است که وقتی آن رسید که بلاگرای بیاریم تلویزیون های مرکزی با مونیم برای چی وقت گپ نویست برای چی برای آنکه امروزه کارمندای تلویزیون خودشون ایجاد نکردن بله. کجا ایجاد کردن یگان برنامه استحصال خودشون هست می نیست ما تیار شدیم تیار میگیریم میتیم نه این خیلی تماشا بینیم امروزه قبیده نمیشد اگر شما کارمند تلویزیونید از من خفه نشون بگذار خفه نشون یا من گفتنی هستم که کارمند تلویزیونید مرحمت یا برنامه نو اختراع کنید ایجاد کنید شما که ایجاد نمیکنید چیزی تیار میگیرید یا میدوزید علاقه و ایجاد و الهام بیایی نیست شما کارمند تلویزیون میبخشید برای آنکه خواهید که مردم تلویزیون شما تماشا کنند برنامه‌های جالب کنید دور به نمیرویم دولت همسایه زار تیوی هست من نمیدونم و ها ممکن است که از حساب اهالی زیادش یا ممکن است که رکلام میدادگی کارخانه ها زیادن رنگ برنگ برنامه میسازن برای چی از اون ما نمیسازد ما گردن قفس نه ما دایره فهمی شما ها تنگ نه ممکن از ها زور باشیم لیکن همین چیز به مبلغ همین سمت به میدادگی ها نیست همین سمتی که رشد کنه تلویزیون باز تلویزیون من شما گفته میتونم که 80% از همین کانالش یوتیوب قفا مونده شده است برای چی هم قدم نیست تلویزیون امروز میگرد یک خواجگی دهقانی تعریف میکند یک جای تعریف میکند راه کردن این کردن بینهایت خوب این باید که یک تلویزیون کتره بود لیکن باید باز قسمتی فراغتی تلویزیون باید باشد که مردم جلب کند باز برای چی ما امروز این چیزا نمیکنیم برای اون که همه میخواد که خانه من از کنار من به اون کس گپ نزند میگه بنابراین شما برین روزنامه‌نگاری جوان دستشو شدن در کار مبلغ صرف کردن در کار بگذار همین چیز شدن گرفت همین خیلی برنامه ها این مثلا گیریم یگان برنامه چی هم نیست این جوانایی که استعدادمند هستند مثلا طریق شما دیدم مثلا گیریم من وقتی که اسفره بودم یک جوانی که خردکک بودم من بسیار تماشا میکردم برنامه های تلویزیونی ولایت برنامه های تلویزیونی مرکزی تماشا همه ها با تعصب میکردم خب این روز ما چی داریم انا همین روز ما آمده چی داریم یک چند تلویزیون های محلی داریم که آنها میتونن یک ثبت رو از یگان وای گرفته همین تلویزیون بدهند مردم به تلویزیون هست نیست حاضر فرق نشده مونده است همونجا به یک دیوار به یک آدم قبض استاد کارشون کرا میگیرن هست کو همون چیز لیکن همون چیز استاده و چی گوشته چی میشد و چیز همین چیز با ضبط نیست برای چی ضبط نیست عیبی کارمندای تلویزیون ضبط مردم رو گم کردن برای که طلبات بیننده رو قانع نکرده ایستادن هم قدمی زمانه نشدن من میبخشید اینجا به حاضر سرگپی شودم میگم همین ریتینگ تلویزیون ها باید تشکیل کنند نکر باید بین تلویزیون ها مسابقه شود یا اینکه یگان این مبلغ گذاشتن نکن که کدامی از شما شماره برنامه استحصالیتون زیاد شود استحصال خودتون کدامی از شما شماره تماشابینتون زیاد شود کدامی از شما یک استودیوی نو ساختید یگان چیز همون حیاتی حکمات باید که همون مبلغ از حساب چی جمع میشد و من نمیدونم ولی مکانیزمش باید که همین چیزه همون تلویزیون به سپرده شود مثلا گیریم 6 ماه با یک بار جنبش شود انا کارمند بهترین تلویزیون یا روزنامه‌نگاری بهترین تلویزیون یا اینکه مثلا برنامه بهترین تلویزیونی انا همین فکر باید که ما همین تلویزیون رو باید رشدیم برای چی من حجم تلویزیون ما گذاشته رفتم چون که تلویزیون برای ما یک صحنه بود ما اونجا به صحنه‌چه‌ها ثبت میکنیم بسیاری میگن که برای چی شما امروز صحنه‌چه‌ها ثبت نمیکنید و ها درست درک نمیکنن که هر یک چیز این زمانه به مبلغ طلب میکند بله فقط شما پول گفته مردگی نه گپ در سر این نیست گپ در سر دیگر چیز است وقتی که شما متریال ثبت کرده گرفته میبینید همون بچه‌ای که اشته تنظیم میکند عقلاً پولی وی دادن نکن عقلاً ماشینی که یک جا میروید پولی وی دادن نکن
من پیش مثلا گیریم از درآمد خودی خانه کمان گرفته میکردم همین چیزا جدا نشد از درآمد خودم میکردم لیکن آستا آستا زندگی های و قاعده و قانون خودش های فرزندو کلام میشد باید پرابلم های خودتون میبردن لیکن من امروز تیارم که حاضر یک برنامه روی کار بیاریم ثبت کنیم برنامه اقلا یک ماه به یک بار رو و نیم ساعت یا 35 دقیقه باشد مثلا گیریم یک برنامه باشد درباره حیاتی تمامی کشی زندگی باشد مثلا گیریم من میخواهم که مثلا گیریم رویم یگان سرداری کارخانه کابینتشون التماس کنیم بابتیان درآمد ثبت کنیم متاسفانه امروز این چیزا نمیشه لکاتی به آدم دقت میشه یک جا میبیایید کابینتتون بیاد ثبت کنیم نه ممکنه یک جا میبیایید اکا جان همین فرمه گاوی به دو تا اختیاری ما گابزنان گذاشته برابر نه تلویزیون میشم میتونم نه نکنم نه فهمیدید مردم انا میخکره آدم مثلا گیریم چی میکند علاقه دست دتون خونم میشد لکاتیه که شما اوی میکنید که همونجا باید سیام کشود نوار بگید جاش میروید که اجازه نمیتین ما حالی مثلا گیریم وایب درجه با عمده استگیامون یکی مثلا گیریم خودمون پاویلیون سازیمو حالا ما چیزای خودمون تشکیل کنیم و همین چیزا کنیم راست می مثلا من آب و هوای اتاقی کاری یک رئیس کارخانه خواهیدو آمده دیرکتوری مکتب اتاقی کارش گرفته کنید نمیشد ولی همه آب و هوای نمیتید راست می برای همین خیلی دشواری ها هست که مثلا پیش صدی راهی مثلا همین بریگادی ایجادی میشد همین خیلی بفکرم گپ بسیار شدم یکی به هر صورت با شما سپاس میگویم زیرا شما دردی کلی ایجادکاران رو گفتید نه تنها مثلا این دردی حجم‌نگاران یا دردی کارمندان تلویزیون حتی امروز مثلا صنعتکارا هم میخوان که کلیپشون رو در یک مکان بنوارید اما اجازت نیست امکانیت نیست به این خاطر هم این درد برای اکثر ایجادکاران شناخته است نه من یک چیز گفتنی دیدم میبخشید امروز متاسفانه صنعتکارا با بها دادگیشون از روی تویشون شده مونده است این خیلی شدنش دکار نه اما سالهای قبل این گونه نبودن به فکرم نه صنعتکاری اصیل هستن که وهای مثلا گیریم خلق میداند وهای لیکن متاسفانه نسل نورسی که امروز صاحبی توی میشد و گپی وقتی توی میشد میخواد که دیگر یک حافظی یک جوانی بیاید اینجا بخواند برای چی مثلا گیریم پیشتر خوجان با یا اسفره و اون برای ولایتی ما به زنده خانی بود زنده میخوندن حافظا تا حال میگویند که اون پیرای کار 6 ساعت باور کنیم یخ خواندیم گفته حاضر خیلی نکو حاضر کامپیوتر داری منم سرود خوندگی منم این برنامه کنسرتی منم سرود خوندگی بعضی آوازی منم تعریف کردگی مثلا گیریم فهمیدید من لیکن او من نبود که من مثلا گیریم سرود میخونم متاسفانه خیلی شدم باید که همین چیز بهم دقت دیم تیلا همه وقت تیلا است و میابدو لیکن همون تیلا با بعضن وقت امکانیت دادن نکن برای همین منبر و برآمده نشده بعضی ناحیه ها با بچه ها های دخترها هست که وها اینجا برآمده نمیتونه راهش نیست بانده اگر خوب میشد یگان تلویزیونی محلی گیرد یگان مثلا گیریم مارافون می نمیدونم چی کند که ناحیه با ناحیه گردد یک پیدا کنه صنعتکارای نو چهره های نو حاضر تلویزیون همه خیلی میمونید همون چهره همون چیز ده نوازنده های نو یافتن در کار و های مثلا گیریم حافظای نو ها من همین مثلا گیریم استعدادی حجوی هستن ناحیه هنده هستن و های من میدونم لیکن من آوردم علاقه اینجا پیش رهی من به هزاریا پرابلم همیشه مثلا جوی خوبش و یا شمیخیل در کدام مورد حجو به مردم میفورد و در کدام مورد قبول کردم آیا هر مورد مثلا هزل کنیم شوخی کنیم لطیفه گوییم از نظر شما با بیننده میفورد حجو همه وقت نمیفورد حجو من شما بیشتر که گفتم حجوی هست که دردی مردم میگوید حجوی هست که هم تو حجوی سبوک هست مثلا میگیم انا حجو کدام وقت به مردم به میفورد انا اون وقتی که مثلا گیریم دردی و یا اونجا به طور حجوی شما میبرورید مثلا و علاقه وی تماشا کرد کیفیت میگیرد که همین خیلی شد انا مثلا
ҳаҷви нишонрас ҳаст, ҳаҷви нишонрас. ман як бор ёдам ҳаст, як шӯхӣ кардамда, озмуни кашидани расм дар асфальт. ҳамихел гузаштасу раҳи аштба. Якум ҷоя ҳамун бачае ки асфалта ёфтааст буридааст. ҳамина гуфтам. ҳамина гуфтам. хандидам. баъзеҳо фаҳмида, баъзеҳо нафаҳмида хандидам. баъди як моҳаш телефон шуд ман ба. ҳамон як одами аштӣ. шумо додарам вай гапатону ман аку фаҳмидам ҳозир. яъне ки шумо гуфтатон ба гапатон ба ки аштану асфальт нест мегуфт. не гуфтам, ман рафтам чанд бор ашт ба. ҳамон раҳаш охир вай ку масалан гирем. устод ташаккури бепоён барои шумо. барои худатон ҳам аён аст ки масалан барои омода намудани кадрҳо маҳз дар ҷодаи санъат масалан мактабҳо ҳаст, коллеҷҳо ҳаст ки масалан як навозандаи беҳтарин омода мекунанд, як сарояндаи беҳтарин, як актёри беҳтарин, аммо то ҳанӯз надидем як мактабе, як коллеҷе бошад ки масалан ҳаҷвинигори беҳтарин омода созад. Не маҳмудхон, инҷа якта чиз аст. ҳамин соли рафта истода ман шунидам ки донишгоҳи ҳунарҳои зебои ба номи устод Мирзои Турсунзода шаҳри Душанбе ба як факултаи гӯем актёрӣ ба як қисматаш ба гӯё ки ҳаҷвинигорӣ ҳам ташкил карданд. гап дар сари вай донишгоҳ ба таҳсил мекунад намекунад не, вай бояд ки истеъдоди ҳаҷвинигорӣ дохили худи ҳама одама бошад, худодод бошад. ана баъд вай қираъоша росткардан мешавад. мактаби худаш аст вай. лекин ҳамин чиза хонондан кати намешавад. хонданам мешавад, хонданам зарур аст, лекин таҷриба дар кор. таҷриба дар кор. бояд ки вай ҳамин чиз ба кор кунад, ҳамин соҳа ба кор кунад, пухта мешавад да. одам ҳамин соҳа кор кардан гирад, пухта мешавад. ин як жанре ки масалан гирем як гап 30 чанд паҳлӯ дорад я. ин жанр ба қин ҳақиқатан ин чиз. як гап мезани ҳасан ба маъқул, ҳусейн ба маъқул не. дуруст. лекин ҳамин хел чиз, аку жанр ҳамин хел аст ин чиз. ва гумон мекунам ки ҳар як ҳаҷвинигор бояд кам-кам хонда истад, кам-кам бояд донад. ҳамун чӣ тавре ки ман вай гуфтам, стендапа. маҳалгароӣ бояд нашавад. ман шумо масалан гирем хуҷандӣ вай масалан гирем помирӣ эсусу ҳамин чиз набошад, ҳамин кадом соҳае нахоҳед пеш мерад. ҳамин маҳалгароӣ набошад агар. бинобар ҳамин ман гумон мекунам ки бояд аллакай вақти он расидааст ки ҳамин фазои масалан гирем холии ҳаҷва хай ман ҳамин гурӯҳҳои театрстудияи хандинкамон дигар ман Душанбе ба чандин театрстудия аст ҳамаҳоя даъват кунанд ва вақти кор кунанд ва ҳоя аллакай дигар ва устодоя оварда боз оварда намешавад. ҳамун чизе ки доранд, ҳамун чиз ки бо чӣ намекунанд. фаҳмидед шумо маънии гапи ман фаҳмидед? ранги ҳамин шабакаҳои интернетӣ ки хоҳад шарҳ менависад, комментарий мефаҳмад мевай, намефаҳмад мевай. бояд ки касбият дар кор. ман калимаи зӯр ёфтам. касбият дар кор ҳамин чиз ба. устод дар замони мо ва дар муҳити мо танҳо бо даромади ҳаҷв масалан як зиндагии оддиро пеш бурда мешавад? ман шумо фаҳмидам. шумо ҳозир кунҷковӣ кардед, даромада дар куҷо, аз куҷо, аз кадом ҳисоб? маҳмудхон, бобати агар даромад гап занем, бо 3 соат гап мезанем ҳозир ҳардум. барои чӣ? шумо мавзӯи бисёр чие ҳозир инҷа матраҳ кардед? масалан гирем мо муассиси давлатии Хандинкамон маош мегирем. ҳамин маоши ман чанд пул фикри шумо ба? шояд наздики 1000 сомон бошад. 954 сомон. аку нигоҳ кунед ҳозир. худо ба шукр ҳаминаш мегӯям. лекин як чизи дигаре ман мегӯям да. он филму, он барномаҳои радио, телевизионе ки ман кардам, ҳозир ман шумо ба шумори аниқша гуфта наметавонам, лекин ман мегӯям ки аз 600 зиёд шудаги барнома да. дигар давлатҳо масалан гирем 20 барнома созад то пиригиша мерасад дива барнома. барои чӣ ман гуфтадам? мо мола месозим, фурӯхта наметавонем. аз ин хотир ман гуфтанӣ ҳастам ки агар мо масалан ҳаҷва даромадаш ба нигоҳ кунем, ҳаҷвнигор нашиби ман мешавад.
اینجا باید که داخلی اونجا تونده باشد اون چیزی که مثلا گیریم بعضا وقت نگاه نمیکنید بعضا وقت مثلا گیریم میشه همین خیلی روز که مثلا سومتون نمیموند بله ها میشه همین خیلی چیز لیکن این چیزا رو نگاه نمیکنیم ما این چیز ما دقت نمیتیم همین چیز میگذاریم میریم ما شو بیت حالت میگم ده خب دوشنبه برفتیم نزدیک بازاری سابق سبز زیلونی بازار اونجا یک طرفه راه بود است یک طرفه راه من اکنون از اون طرف آمدم مقابلی وای رفتم من مقابل اگر دیگه آدم رود و حاضر خودش ماشینش کشته گرفته شهادتنامه رانندگیش حسابش میاد و همین خیلی من کرد من گفتم خطا آمدیم دیز نشم اینجا وای بود است السلام علیکم من خطاگی فهمیدم اینجا همین خیلی بود است گفتم وای کنم بزن بره که گفت ما خودت شناختیم گفته همین چند تا جای همون معاشه میگیرد من این چیز فهمیدم خمسانگیر برفتیم خمسانگیر با و یک طرف اندام بله همه ماشینه ها اومده همین الان خیلی سوده است رای همونجا بند کردیم چی کردیم همونجا سوده است همین خیلی ما اومدیم که همون میلیسیونر موش نقطه ماشینه ها یک طرف که موی سر داد همین چیزا با من میگم که کیفیت میبرم همین چیز با که مثلا گیریم شناخت می یا ممکن مخلص می وای همون جایی همون بیپولی های رسم میکنه همین چیزا لیکن گپ در سری آن که محمود خان یک کار کردن در کار که همون کاری شما یک کسب چی نکنه ضرر نبیاره ضرر کاری ما این مردم خاندان بعضی ما ها مؤسسه ما نامش پررش مؤسسه دولتی حج و متویبه این ساتیره یعنی که باید که کم زهرچش باشد زهرچه به کدام معنی یعنی که یک جای گپ زدن در کار که یک کمبودی ها همونجا باید که ما گپ زنیم همین چیزا مثلا گفتیم فایده کار بکو بله پیشتر بسیارتر بازرسی دولتی اتومبیل چی میکردیم خیلی کاش همین موضوع ها یک طرف موندیم گرفته موندیم که اکنون مثلا بسیاری ها خفه شدن که مثلا همین چیز به شما نشون رویتون اینا نشون رویتون یگان کسبیت وقتی که ما نشون میتیم خرسان نمیشد اینها موی مثلا مسخره کروس اینها موی چی کروس میگوده اكو ما حالی گفتم که لکات سیبم دقت میشیم همون ثبت میبیم مثلا گیریم پاپولاسیون نمیموند یا اینجا به ثبت نکنید شما اینجا حاضر میگیرید تو مسخره میکنید فهمیش همین خیلی کو برای همین چیز از اگر پسرچه خوردی من حجمنگار میشم گفت من نشام میگم برای که این کار بسیار کاری وای دشوار کاری قینو انا چی گم ایجاد میکنید یک چی مینویسید یک چی کار میکنید میبید با همون چیز یک لحظه توف نشدنش ممکن همین خیلی چیزین برای همین چیز در کار نیست خب یک چیز دیگر شما حجمنگار و میخواهید که آیدی یگان نفر حجم کنید تقلید کنید مثلا چهره های شناخته آیا حجمنگار اجازت گرفتنش یا آگاه نمودنش درست است یا اینکه نه جای ساخته کاری میشد مثلا من گیرم حاضر مثلا گیریم همین کیه گویم همون یگان دکتر میو یگان کارمند دولتی یا میلیسه می یگان چیزا مثلا گیریم یگان کسی اگه تقلید کردن خواهم من از وای آدم پرسم و آدم من ممکن نوشته میتیاد سناریشه نه باید این خیلی نباشد باید که یک سورپریز باشد که عزت نفسش پام نرسد خنده آور باشد یک دروجسکی شارژ باشد خیلی فهمیدید تا اونجا که ما همین سیاهی دیل گرفته نمیپرتاییم یگان جا پیش نمیرد باید که عادل همه چیز گرفته پرفته باید چشم دیگر خیلی نگاه کردن نکرده حاضر مثلا گیریم یک دوربین رویدگر سالی نو من چندین مراتب گفتم که حافظا بیایتون یک تالار با جمع شویم بسیار یک افرانین خوشروی کرگی همونجا تیار کرگی کامره مونیم یک کس برونده سرود خونیم من مثلا شوخی کنم درباره کنسرتی تو کنسرت این کس یکم کس نمیاد سبب یعنی که شوخی شما رو نمیبرداره سبب من پول نمیتیم واقعا محمود خان یک چیز درست فهمیدی همه چیز آروی و یشکیسوسه باید که یک شینی مثلا گیم دروجسکی شارژ کپوس نیگه حافظه شنات حافظه پس پردانگیش هم آدمو به شبخوار کو فقط گاست کو مادر گفتنش وای نه باید شنات بیم الان صحبت کنیم بکنیم همین چیز نیست از صنعتکاری ما با نیست همین برنامه گپ ایکو همینا مردم گفتم من همین یا بلوکر همین برنامه گپ آورسودیم همون گپ بام بیاد
حرکت میکند که ساختکاری کند یک این کار استاد من میفهمم که چیزه مثلا طبیعی نه صمیمی آزاد نی دیگه ها آزاد نی نمیدونم خوشتومنش دارم جمع میکنن همیشه انا خیلی انا فکر میشنم با بعضی میپرسد اپراتور گاست کام چخیل وایمی تو شین آزاد شین لیکن وقتی آشخوری با که کامera میکشد همه آزاد بعد مهارت نشون میدن تا میکروفون میکشید که گوش نیست شوخی میکنم اكو بعضی شوخی هم دکا بله بله باید هم شوخی باشد با شما تشکر خب اگر خودتون هم اهمیت داده باشید در صحبت امروز فقط جدی صحبت کرده این آب و هوای اینجا جدیت جدیت رو طلب میکنند خب باشد یک لطیفه ها اینقدر بیننده‌های ما هم جدی شده نرمه خب شده است درباره چی باشد لطیفه خب در آغاز درباره طبیبان بودم به فکرم درباره آموزگاران معلم جانم کدی معلمی پیر جوان چی فرق دارد تجربه ممکن تجربه هم ممکن تجربه از درباره معلم ها گپ زدین گفتید شما یک بچه جوان وایکر است دانشگاهی پداگوژی تمام کردگی یک قشلاق دیه با اومده است که دیه با میبینم که انگلیسی به درس میده دست وای عبدالله what is your name چه معلمه گفت شین دو دخترچی یاش لیکن خودش بازارو what is your name نفهمیدم گفت شین دو ولی و what is your name گفت my name is نرگیز my surname گام زده که معلمه فتیا خوشم هم با اینکه دوستم یک جا رفتیم یا موسفیت که یک جا شده صحبت کرده رفت سیما کنه دوشنبه به رفت سیما صحبت کنه رفتیم همین شما مسخره باز هم گفت راودم من گفتم خیر مسخره باز گوید مسخره باز مکو من اکنون بعضی همین لطیفه ما گویم بعضی صحنه ها به میبینم همین باور کنید من هم تلویزیون جای من برام دارم نکن چون گفتم این ما یک اشموی هم زور دیم ما چخیلیش بگم ما اگر شما باورتون نمیاد من همین چشمم من میگذم خیلی گفتم ای شما چه گوشید نمیتونید بگم 100 سامانی با رانده و راکیروشون امان حسابی من میبروردگی 100 سامانی مونیم و چشمشون ساخته بود از گوید هم توی تخمه هنگر گشته مونداندی با خودم من پریشان شدم من گفتم ساعت برف کو دیگه میشه بینم تاچنن خودشون بوین انیق خودشون 500 سو میمونم گفتم شما هم پرتید بازی منم دویه مش بگم گپ نیست و 500 موندید 500 موندم دندان ساخته بود سر دوش هم گفتم اینجا داریم یا 700 سو با 200 سو راکیرو دوشنبه 900 بغلطیدم بود هم با آدمای تجربهش بایکتی چی نیده یا لطیفه این خوندگی متر کریتیام شو با اینجا من نوشته موندگی اینجا یک زنک ملیسه خانه با участковый با تیز اومده شوی من یاویتان افتاش چخیل شدتون یاویم گم شم چخیل گم چند وقت شد 28 روز شد 28 روز باز اکو گفتم بس اکرید میگه این روزی معاشش افتاد روزی در کاری هم با محمود خان من بسیار خرسند باور کنید من همین موضوعی که از اینجا ما ثبت کرده استادیم بسیار یک جایی بزیب خوشبو برای همین برنامه شما در آینده من آرزوی آن دارم که بگذار با وسیع‌تر شود همین خیلی برنامه های نو بسیارتر شود همین یک داخلی چارچوبه با نمانیمو من همین جوانایی که شما با این هستین برنامه های نو به نو کران گیرن بهترین چیز میشد میدونم دشواره اکو چی لاش کران نکن شما نکنید ما نکنیم کی میکند بله باید امروز روی اکران بیایم و به بیننده چیزهای نو نوارهای نو موضوعهای نو رو پیشنهاد کنیم بله هم قدمی همون اینترنت شویم تلفنش مونده بعد تلویزیون بگذارد یا آدمو بگذار بیننده عزیز و ارجمند همان افرانی که دوام این ساعت ها ما را از اون طرف اکران همراهی کردید من فکر میکنم که برای شما هم ایام بود که صحبت امروزه ما از صحبت های قبلی اندکی فرق داشت با اون خاطر که امروز ما کمتر جدی صحبت کردیم موضوع های مبرم موضوع های ضروری و درکاری رو
аз устод пурсон шудем ва ман барои посухашон сипос мегӯям ва умед бар он мебарам ки ин охирон дидори мо дар сабти барномаҳои телевизионӣ нест. албатта ҳаракат мекунем, омода меистем. ташаккур. Саломат бошед. Сипос. Бинандагони олиқадр, қайд кардан ба маврид аст ки барномаи мо албатта ки бо сарпарастӣ ва бо дастгирии бевоситаи маркази хусусии дандонпизишкии Садаф рӯи экран омода истодааст. албатта ки хизматрасонии ин маркази пешқадаму пешсафро мо ба шумо тавсия медиҳем. то барномаҳои оянда сарбаланд бошед.